Lukavac, smješten u dolini rijeke Spreče, je po površini najveći, a po broju stanovnika treći u Tuzlanskom kantonu. Grad je sa bogatom kulturno-historijskom i industrijskom tradicijom, a razvoj turističkih kapaciteta je započeo nakon nastanka jezera Modrac. Sa velikim brojem ugostiteljskih objekata i uređenih izletišta postaje jedna od najatraktivnijih destinacija za sportski ribolov u Bosni i Hercegovini. Legenda koja se veže za Modračko jezero je legenda o bijeloj ženi. Kažu da kad se gradila brana na Spreči, svoje stanovništvo preseljeno, ali jedna žena na to nije pristala, zbog mezara ispred kuće gdje joj muž bijaše ukopan. Prije nego što je dolina poplavljena, sve su kuće još jednom pretražene, no od žene nije bilo ni traga. Skrila se od ljudi i ostala na dnu jezera. Kažu da se katkad noću bijela žena ukazuje prolaznicima u okolini jezera. Čim bi na tren skrenuli pogled, nje više ne bi bilo. Tako glasi legenda o bijeloj djevojci. Lukavac, grad na jezerima. Najveći i najpoznatiji od njih je ribom bogato Modračko jezero. Površine čak 17 km2. Nastalo je izgradnjom brane na rijeci Spreči. Obalu jezera krase i mnogobrojni ugostiteljski objekti, gdje uživajući u gastronomskim specijalitetima možete uživati i u prelijepom pogledu. Dobrodošli u Lukavac, dobrodošli u Tuzlanski kanton. Iako se nalazi i na području gradova Tuzla i Živinice, najdužu obalu ima na području Lukavca. Izuzetno je bogato ribom, a svojim izduženim oblikom, zahvaljujući stalnom strujanju vjetra sa obronaka, majevici i konjuha, vrlo je pogodno za sportove na vodi. Obale jezera su obrasle šumom, a turistički kapaciteti se snabdijevaju zdravom hranom i ugostiteljskom podrškom iz naselja smještenih u samu obalu. Blizina međunarodnog aerodroma Tuzla čini Modrac vrlo dostupnom i privlačnom destinacijom. Puračić je lukavačka čaršija koja se pominje još od 1249. godine. Najpoznatija je po svom vašeru kojeg svake godine već gotovo 160 godina posjećuju stotine hiljada ljudi. Vašer se tradicionalno održava od 12. do 14. oktobra, a popularnost mu raste iz godine u godinu, jer je postao kulturološki fenomen i prava turistička atrakcija. Međunarodni lukavački sajam turizma LIS je jedan od najvećih i najznačajnijih sajmova u regiji i svake godine okuplja impozantan broj izlagača i posjetitelja. Idealno je mjesto za prezentaciju turističke ponude turistima i poslovnim ljudima koji žele investirati u veliki turistički potencijal Tuzlanskog kantona. Zaljubljenici u prirodu, sportisti, rekreativci i planinari na brojnim lokacijama sa uređenim stazama mogu uživati u šetnji, trčanju i vožnji biciklom. O kontinuitetu života na ovim prostorima svjedoče arheološki nalazi i pronađeni fragmenti keramike iz bakarnog, a prije svega bronzanog doba. Prisustvo srednjovjekovne keramike i djelomično sačuvanih kamenih bedema govori da je ovdje u srednjem vijeku mogao postojati utvrđeni grad.
Veliki lukavački potencijal u izletničkom i sportsko-rekreativnom turizmu oslanja se na ogromne resurse vode u jezerima, ali i na mjesta kao što su slapovi rijeke Turije gdje možete provesti nezaboravne trenutke i uživati svim čulima. Još jedan dragulj Lukavca je jezero Bistarac. Jezero ima prirodno prečišćavanje, tako da ne morate brinuti zbog vode. Uvijek je čista, a u ljetnim danima vrlo ugodna za kupanje. Jezero se poribljava raznim vrstama riba, čak sa po nekoliko tona godišnje. Neke od njih su pastrnka, crvenperka, smuđ, savska deverika, šaran, plotica, som i mnoge druge vrste koje su se prilagodile vodi jezera Bistarac. Svake godine na jezeru Bistarac organizuju se sportska ribolovna takmičenja. Iako je poznat kao industrijski grad, obiljem svog kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne ljepote, Lukavac posjetiteljima pruža brojne mogućnosti za odmor, rekreaciju i zabavu. Posjetite Tuzlanski kanton. Posjetite Lukavac.